Gde ste pederi? Kaže stalno gde ste pederi, jer znaju da je šala. Navikli smo na to, ali ako treba se reaguje, reagujemo mi. Nije... Dakle, vi naravno ne inicirate ništa. A ne, norma, tamo. Stefan Gajić, klempavi. Luka Maksimović Siđi, kralj. Dolazila policija na vrata, Dolazila je policija, mi imamo veliki problem s tim i sad... Ja sam odmah mi pederi nismo, znači imamo devojke. Znači ja mogu ti pokažem i sliku u telefonu gde smo s devojkama obojice. Predstavljajući se kao gej par iz Šumadije koji je usvojio dete, Stefan i Luka su šokirali Srbiju i postali YouTube senzacija. Video koji su snimili izgleda kao trash dokumentarac, a radili su ga bez plana i bez scenarija, često snimajući ljude koje su u tom trenutku sreli. Žensko i muško, a ne muško i muško. Svi su ih u rodnom Mladenovcu podržali, osim drugara koji je trebalo da im prepusti sinčića za snimanje, pa su dete morali da pozajme od Stefanove sestre, koja se i sama pojavljuje. Majka je majka. Devojčica mala je njena ćerkica, to je moja mala bisa sestričina, ljubite ujka, evo. Malo je mesto i svi nas znaju, znači nismo mi, na lokalu nismo imali nikakvih, ni negacija, ni problema podržavanja. Jer svi znaju da je to šala. Javljaju na ulici. Gde ste pederi? Kaže stalno gde ste pederi, jer znaju da je šala. Mi smo imali devojaka ko ceo vaš portal što nije imao. I ovi što komentarišu. I onda znaju, ljudi ne sumnjaju u nas. Predraga Zdejković iz gej lezbijskog infocentra kaže da je veoma hrabro ovo što su momci uradili i da je sjajno što su izabrali da prikažu gejeve iz naroda, a ne kao što je to obično gej intelektualce, manekene i dizajnere. Takođe, dobro je što su u pitanju dva muškarca sa detetom, a ne dve žene, jer postoji predrasuda da su muškarci, bili oni gej ili hetero, predatori i da su manje sposobni da osjećaju roditeljsku ljubav od žena. Doduše, nisu svi oduševljeni sadržajem videa. Išao sam sa stricom, neko seno smo balirali, pa si išao mu pomognem, to je jedno selo blizu i neki veliki čovjek me napao. Sva sreća imao sam ovaj Android telefon, pa sam pokazao sliku s devojkom pomenom. Ne, sad mi na pozadini slika s devojkom, znači gde god idem samo izvadim telefon i to je to. Nema razloga. Ništo ne kapiraju da je to šala. Peder ide po gradu i bije narod. Rama mozga nema, znači to je sačuvaj Bože. Šala ili ne, Stefan i Luka veruju da su ovim klipovima postigli da ljudi malo promene shvatanja i da postanu tolerantniji. Naravno, pored toga su i sami sebe ispromovisali, jer osim što su studenti i bave se muzikom, iz hobija snimaju šaljive klipove za YouTube kanal Sarmu Probo Nisi. Kao Gangnam Style, znači pršti, ja išao sam na svirku, imalo 8.000. Vi ste objavili, završavam svirku, pogledam 40.000. Znači, sačuvaj Bože, ide, znači, 50. što kažemo, preskače kabel na đerdapu. On je prvi peder bio bukvalno. Gde ćeš katljivije teme od toga, da se čuje za Sarmu Probo Nisi za ekipu, poslije ćemo mi da izbacujemo i druge klipove koji su komunističkog sadržaja i pedere više ne pominjem u životu. Ja se plašim da ne postanemo gej ikone mi u ovoj državi, znači ne do Bog. Mada, ako će da isfinansiraju... Da, ova može se uzima uvek. Nekako smo se skontali, valja obrasci smo zajedno. Momci su nam otkrili da planiraju da objave još jednu, treću i finalnu epizodu ovog kvazi dokumentarca koja će, kako tvrde, biti najbolja do sada. A onda gledaoce očekuju klipovi originalnog šumadijskog humora. Majka je rodila dete i ostavila. Za Mondo TV, Marija Atanasković. Kao da je naše, a posle nek pitaju za nas da smo ovako i onaki, da smo pederi, ne znam nija šta.